Zdravo! Ovo će biti jedan veoma happy klip. I naravno, ovaj klip se radi o jednom intervjuu koji sam vidio na internetu. Gost je bila jedna Maca, ona je pjevačica iz Tuzle. E pa, ja sam primijetio u tom intervjuu koji je bio na internetu, kojeg sam ja vidio, da ta Maca zapravo nju ljudi hejtuju i nju ljudi mrze. I ona zapravo ne zna razlog i ona zapravo misli u stvari da je razlog nešto totalno drugo nego što zapravo jest razlog. E pa, ja sam danas odlučio da iznesem svoj lični neki stav i da kažem Maci ovako indirektno preko interneta zašto je zapravo ljudi mrze. Ili stvarno zašto im zapravo ide na neku stvar. Ovako, ti ne zna pjevat, to je prva stvar. Ti, Maco, ne znaš da pjevaš. Ti si ogromna pjevačica. Mislim, ne ogromna. Mislim, jesi ogromna u grudima, što je zapravo totalno u redu, nego ti si jako odbojna pjevačica. Ne znaš da pjevaš. Jako si loša. Najlošija pjevačica koju sam čuo u zadnje vrijeme. Da, to je jedna velika istina. Jako mi je žao zbog toga, zato što pjevaš u svoje 12. godine, jako sumnjam u to da ti pjevaš svoje 12. godine, zato što sigurno nikad nisi pjevala, ali ono, znaš, ti si jedan veliki razlog za neke stvari koje se dešavaju danas u muzici i ti si jedan veliki razlog zbog koji se ljudi koji imaju talenta ne mogu da dođu do pristupa i tako to jest, tako. Drugi razlog što te ljudi ne vole nije samo što ti ne znaš pjevat, nego si glupa ko kurac. Da, čula si zapravo tačno, ti si glupa ko kurac. I to ne onaj obični kurac, nego onaj ogromni kurac od Lex Stila, onaj crnac što snima one porniće. To bejarev, nemojte to gledati. To je istina, da. Zapravo, ti si toliko glupa da ti to ne kontaš. Ali, ja ću ti ovdje danas reći, ili odnosno večeras, ili sad trenutno, ako ti sad ovo gledaš, da si ti toliko glupa da ne možeš da skontaš da si glupa. Jer vidiš, ne možeš prvo u intervju reći, na primjer, kao da ti ne bi se, da te u stvari, djevojke ovako hvataju ili na nastupima i tako to za grudi, ovako, tako i kasnije da kažeš da ti se nikad ne bi dopustila da te neko dira tako u tom načinu. Ako me razumiješ. Ne možeš puna govoriti jednu stvar, a odmah 5 minuta kasnije uradi drugu stvar. Ne, to nikako ne ide zajedno. I zato to su ljudi skontali u intervju i zato te mrze. Zato misle da si glupa ko kurac. Zapravo to je jedan veliki stvar razlog. Ima je još, ali nekako u stvar dobro hajde reći kad si navala. Drugi razlog što te ljudi mrze, ne samo što si glupa, jer pošto ja si glupa i tako to, nego stvarno moram se smijati. Bio sam ljut jako ranije kad sam gledao intervju, pa sam prešao tu dozu da sam bio toliko ljut da sam prekucao tu ljutu nekakvu ekstremnu vrijednost ljutnje i da sam prešao skroz samo na drugu stranu. Sad sam pravo happy ovako govorim. Ali misao ista, ako me razumiješ. Da nastavimo. Ljudi isto ne vole zato što ti skrnaviš naše društvo i tako to. Vidiš, ne možeš isto govoriti kao na primjer, ja mogu da dođem ovako, odjevena ovako sve fino pokrivena i tako to, ja ću napraviti show. Neću napraviti show. Ti zapravo nikad neću napraviti show kako treba. Zašto? Zato što i dalje stvarno ne mogu više. Toliko si glupa da ne kontaš da te ljudi ismijavaju. Ljudi te ismijavaju. Ovako ko što sam ti ja to uradio. Ljudi te ismijavaju dok ti radiš te neke stvari. Što je sasvim okej. Ovi ljudi iz Pinka BH na kojem je bio ovaj intervju. Ponudili su ti da uradi taj intervju s tobom i smijali se onako u fac, pogotovo onaj šupak s mikrofonom, i smijali se u facu, napravili par fini šala na tebe, dodali mjau, kako se sise tresu i tako dalje, govoriš kako ti familija nije više na tvojoj strani, pa ko će biti bona na tvojoj strani? Što si glupa? Što tu radiš se? Ali ne važno, ja sam samo lik s interneta koji je vidio to, koji ima pravo da argumentima dokažete neke stvari. Druga stvar, treća, četvrta, peta, ne znam ja više koja. Ljudi te ne vole zato, žene pogotovo te ne vole zato što si ti antiteza, žena.
Vidiš, postoje žene u našem društvu koje jednostavno ne žele da skinu ili da pokažu ovako siscu ili tangicu ili nogicu da bi ostvarile nešto u životu. Te su žene koje imaju moral. I ne samo koje imaju moral, nego te su žene koje se godinama, vijekovima, od početka ovog jebenog svijeta bore za prava žena. Jer ako nisi znala, mi živimo u patriarhalnom društvu. Vidi šta se dešava. Ja sam toliko opet pošto da se vraća se smijeh noće. Ili kak se već kaže. Da nastavimo. Vidiš, mi živimo u patriarhalnom svijetu. Jel? To znači zapravo da patriarhalni svijet muškarci, jel, počevo se priči govori, ide tako radi, tako dalje. Dakle, muškarci su glavni u patriarhalnom društvu. I vidiš, žene su u velikom minusu i kad se nađu žene kao ti, koje su toliko glupe, koje rade sve što mogu da bi malo privukle pažnju i kad ih to urade, kad privuku pažnju na sebe, znaš, negativnim stvarima, one dobiju tu pažnju, muškarci dalje bacaju one stvari, znaš, na takve žene, a ove žene koje rade i koje su zapravo dobre žene i koje su zapravo fine žene, znaš, one ništa ne dobiju. Vidiš, postoje djevojke koje imaju 23 godine, koje su završile fakultete tvojih godina. I one sad ne mogu da se izbore za neko bolje društvo, za i tebe, čak i ti. Zato i ti si žena. Zašto? Zato što postoje djevojke kao ti. I one konstantno ne rade dobro sebe. Ti dakle svojim postupcima sebe sam ubijaš. I kad vidi tebe neka lijepa djevojčica koja ima možda 5 godina i ona tebe kad vidi tako finu, na bini, jel? Pa što nećete ona vidjeti na bini, nego ćete vidjeti na jebenoj televiziji. Ovo je ovdje. Izvinjavam se svim gledalcima što psujem, stvarno nisam htio. Rekao sam htio. Da nastavimo, kad vidi tebe ta djevojčica na televiziji, ona će reći, mama, pa hoću da budem ja kumaca, kako je ona fina, vidi je kako je, a ta djevojčica ne zna šta je maca zapravo radila da postane takav. Kontaš me, maco. Ta mala djevojčica ne vidi tvoje nastupe kad ti lijepo dođeš pjevat u kafani, pa te onaj debeli napačeni bošnja počne fatat za putine onim masnim rukama. Dođi ti meni vamo, maco, pjevaj mi ovako onako. To ne pokazuješ, to su loše stvari tvojeg biznisa, pogotovo ako nemaš talenta za pjevanje. To je najveći problem s tobom. I znaš šta? Niko ti nikad sigurno u životu ovakve stvari nije rekao, ovako lijepo, kulturno. Mnogi ljudi ti lažu u lice, zato što vole da su plastični ljudi, ne kažem. A druga stvar, mnogi se ljudi smiju u lice i ne žele da ti kažu. I ti si među tim ljudima, dakle, ti si jedna nevina djevojka, ne znam jesu, ne kažem nevina, seksualna, nemojte me pogrešno shvatiti. Ali ti si jedna djevojka koja je zapravo toliko glupa da je nevina u toj svoj gluposti, kako se već kaže. Da mi te žao, iskreno mi te žao. Da Bog da si ti osvijecila i vidjela kuda ide ovaj tvoj život. I majke tvoje prestan pričat engleski jezik, jako iritirajući. Maca. To nije fucking sexy. Nah, that shit ain't sexy. Ovo ti govori neko ko zapravo govori engleski. Jako iritirajuće. Maca. Pa ti ovaj video uzmi kako hoćeš, vidi, vratila se. Uzmi kako hoćeš, maca, ali za tvoje dobro ja bi nešto promijenio tu. Zato što će te ljudi nastati zajebavati. Na veliko. Haj, čao.